Wagagu na HAHU nĩ igomeire aikari itura ria Poromo gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Lamu ya ithũĩro thutha wa ito iria cirekwĩrwo nĩ cia gĩkundi kĩa AL-SHABAAB kũnyita mũndũ ũmwe mĩgwate na gũcoka kũmũraga. Mũndũrũme ũyũ kũrerĩkana aranyitirwo mĩgwate hwaĩ wa ira na mwĩrĩ wake gũcoka kuonekana kĩroko kĩa ũmũthĩ, gĩko kĩrĩa kĩmakĩtie aikari rĩu makĩũria honge cia ũgitĩri gwĩka mĩtũkĩ kũhĩtana na ito ici. Sisi tumeishi kuuliwa. Majirani zetu pale hapa Salama, hapa Poromoko, Juhudi huko tumekufa sisi wanaume. Kila mboma za hii iko na kamburi mbili kwingine 3. Sasa tuambiwe wanawake na watoto tutaishi aje hapa? Na kama kiongozi wetu hana haja na sisi, aje afanye mkutano atuambie tutaenda wapi? Kama sisi si hatujakaa Kenya, atuonyeshe mahali Kenya tutakaa. Kwa sababu imezidi hii, kila kukicha mwanaume anachinjwa, tunaelekea wapi? Ya pili, kwani sisi hatukuchaguana? Aikari moigĩte thutha wa ito ici gũtabania gĩko gĩkĩ maracokire gũthenja mbũri na ngũkũ ũndũ ũrĩa ũtuĩkĩte kĩriga kũrĩ no angĩ makĩregana na ito ici cia AL-SHABAAB ciĩkĩte maũndũ maya. Kia kama saa 2 hivi tukaanza kusikia milio ya marisasi na pande hii. Leo asubuhi ndio tumekuja tukakuta mbuzi 10 na kuku 6 na mzee naye amechinjwa. Vita inaendelea. So hii mambo mimi nasema serikali inajua kile kinakula kingine. Na ni sababu hii mashamba. Kwa hivyo sasa kama hakuna ulinzi wa serikali, sisi tunafaa kupewa ulinzi. Tujilinde sisi wenyewe, tupewe silaha. Juzi tumeapply zile silaha zilikuwa zinapeanwa. Hakuna hata mtu mmoja hapa alipewa silaha. Maya magĩthiaga na mbere Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kindiki auma icera-inĩ rĩake mwena wa Marakwet na West Pokot gũthũrima birigiceni ya Operation Maliza uhalifu na kũrĩa ahinyĩrĩirie no nginyagia aikari arĩa marĩ na mĩcinga mũgarũ na watho mamĩcokie kũrĩ thirikari kwaga ũguo thirikari ĩtũmĩre hinya mũkĩrĩku. If you do not fall in the category of people who are authorized to carry firearms, you must surrender those firearms. You've given a lot of time. And we are not in a hurry to move into the next phase of forcible disarmament because it's inevitable. Kindiki oigĩte gũkinyanĩria na rĩu no mĩcinga 49 ĩneanĩtwo kuma ihinda rĩrĩa thirikari yarutire mũkana ũyũ. Even if they don't hand them over voluntarily, we will get them one way or the other until we make sure that any person who is not a bearer of arms by law is left with walking sticks. Ciĩgiĩ gũtharara kwa mathomo kaunti-inĩ ya West Pokot, Kindiki nĩ aheanĩte kĩĩranĩro gĩa kũhingũrwo gwa thukuru iria cihingĩtwo kwa ihinda iraya, akiuga nĩ mekuongerera maafithaa a borithi cia mũhohio oro ũndũ ũmwe na ceceni cia borithi. Leo tumekuwa hapa West Pokot kwa sababu kuna shule 5 katika ukanda huu wa Sigor ambazo ziliathirika, na sasa imekuwa zaidi ya mwaka mmoja hakuja kuwa na masomo katika shule hizo. Hata mtihani wa mwaka huu au kufanyika katika shule hizo na watoto walitorokea kwingine. Kindiki ningĩ nĩ orĩte kamĩtĩ ya kwandĩka arutani ya TSC gũcokia arutani mwena ũcio thutha wa gwĩthara kumana na tharĩkĩra. Kwa hivyo shule hizi ambazo zimeathirika zitapewa kipaumbele katika kupata ulinzi kutoka kwa hao maafisa wa ziada wa polisi, na vile tutaongeza maafisa wa kawaida wa polisi. Ngeribotera Kameme TV, Jeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.